Kanyang laki din! Awan matan jay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Igatang ko kumaday jay itibagas kan si Daan. Irish! Irish! Nanang! Umay ka man dito'y. Apay, Nanang! Awan matan tay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Sika tinangala. Saan Jakmat among adakwarta nga iduldulin nyo di tabulsa ti pantalon nyo. Asino nga rod tinangala? Jak amo. Basta, saan na siya? Pabasol kayo la, pabasol. Apay nga da ka dito'y piyestahan, paray. Makisugal nga raw. Ay, sigurado ang mga baka, paray. Anda kwarta nga isugal ko kahit. Kiinta nga rin na dyan peryan, paray. Wala, ura agbigat ta. Basta mga ka. Nangabak ka, paray. Agasem man dahi talim magasot akwartam. Nagbalin a Gmail, paray. Naswerte ak sa kang agpaiso iti sugal Talaga swertim, paray. Agawid akon, tayo sublik tili magasot ka ni misis ko. Ha? Apay nga gawid ka, ay. Nasapa pa, ay. Makisugal ka, paray. Lumaaba ka ngay. Mangabak ka. Itayam amin ang dita kwartam. Takitam. Mangabak ka iti 50 mail. Nga ta. Wen, patyanak ka di, paray. Mala, ingkag tayan. Ni tatang mo nga'y. Alas 11, awan pa'y. Ha? Aywan. Napanan na nga ta. Awan mo ti cellphone na tapno matawagan. Ay, di na amot ang cellphone. Narigat na suruan. Maturog tayo, Nanang. Agawid tulat ta dayjay. Adamanan siguro gayem na, adim magasan na. Una, inggatang na siguro iti arak jay kinupit na alimagasot ko. Pabuludan nak mamit ti kwartam dita. Pamasahe nga agawid. Si kanto mo ngamin. Intayam amin na kwartam. Sinugsugan na mit. Ita, awanan ti kwarta ka nabatay. Ure pamasahe. Ay, sapay awang mo ti kwarta dito'y paray. Anya? Ti plano ngamin paray, no mangabak ka, paparatuan na. Diyan mo na nga ba nga rod? Ay kat ano, santa na ti magmag na. Nagpudot. Huwag nga raw, alam, santa mapuutan na makadano ni Jebalay. Tagis istoryata, kabayatan na magmagnata paray. Anyamot dan. Marunggay manan ti si Daan. Makauma. No saan ko maanatakaw jay limagasot ko, naimas kumati si Daan tayo ita. Ay, jak inalala ko naktuman. Kasla siyak pailang di pagpabasulan nyo. Ni tatang mo mat jay magmag na. Nagapuan na nga ta. Kasla na bambanog. Kasla pimpiman. Apay, sa dino tinagkapwam. Di tala. Apay anagnag na kayo, tatang. Di ka man damag-adamag ta napudot ti ulo. Mabisbisinak. Ala, ikam itipinggan ni tatang mo. Anyat si Daan. Day tamarunggay anadigwan. Nabambanog ti tao. Day takot ipasango yon. Kasano, kat adda na ngala iti iduldulin ko alimagasot iti bulsa ti pantalon ko. Pagpabasulan nakit din ni Nanang. Katawan mati inalalak. Sika ngay lakay. Saan ka mat nga aguyak atatang? May pugsuyo day tayo na pwede tayong iwat nyo. Anya ka no? Pagpagan nyo kano jay bukot na. Pigsampay kano. Naispalan ni tatang mo. Kilanto mo ti papabasol yo. O, anya ngay. Mayatan. Tano madipay. Itaray da kan iti ospital. Naispalan lang iti bulong ti marunggay. Itaray yon iti ospital. Sige, mangan kan. Sana tila ipapabasol mo Asino ngay nga rod tinangalan no saan asika? Saan mat ani Iris? Datayo laang mat dito'y balay. Oo, sige tapampagag mananday tabukot mo. Ha? Apay nga umanuyok ka, no damdamagak dyan napukaw akwarta. Kwa. Gusto nga minin, Nanang.
Di yung dakdakamatan day tanapukaw akwar tayo. Ta iso ti paguy-uyakan ni tatang. Apay nga tang agpukaw ti kwartak ijay balay minanang. Nay, amagad mo't numaliplipatam ti pangiduldolinam. Ha? Agkabawakon? Kasyan? Ay, kastak ngamin anak ko. Kanayon na balipatak ti pangidiswak iti maiggamak. Inton jak birbirukag, isumutan ti panakakitak. Ay, sa anak akas na, nanang. Ay nakasta ka, anak ko. Natawid mo kanyak ti kinakabaw mo. Ngam adda suspetsak nga agal-ala iti kwartak, nanang. Nay, asino kumangay mo? Saan ka numot ani Irish? Sana may turod ni Iris ti mga alay ti kwarta. Nasingpot dahi dyan nga po ko. Ni nga talakay ko. Ay amangan no isaw. Sa bagay, awan pa'y matkit di ati pamanagnak ko. Ay naglokon dahi dyan nga asawam. Nukupitan na kapaylaang mag. Awan ngamin trabaho na ita, nanang. Naapay ngamin ngawan. Nauma siguron ang agtrab-trabaho. Ay kung naumamot siguro ngagbibiyag Ay ibagam dahi takon kwa na. Apay sumadog. Kat ada pamilyang nabiyagan na. Ay, huwag nga rod, nanang. Sige, panawan kayo, pa'y tamapanak ijay ili. Masapol nga aglaw na. Tani, awan makukwartak at talaga. Mapana ko nag-eskwela, tatang. Ada kwarta? Awan, di nakmat ikan. Awan kwarta. Ada nakitak akwarta ang nakaparabaw ijay cabinet ni nanang. Mano? Talugasot. Ang jak inala. Tagungot tumanan ni nanang. Ibaganan tumanan, akup-kupitan, uray saan man. Padasan taman ng timakipirya, bareng mga bakakon, pare. Madama ka makisugsugal paray. Umay ka agtugaw, dito'y abay ka. Magan. Masapol adita abay mo, ti pagtugawak. Una, tasak ti swerte din paray. Naabakak tupay di. Sanitan, umay ka. Manulay ta kwarta ba ya? Talugaso. San mo lalaengan, tamabalin nga itayan na ita. Agbalin, 6,000 na ita, paray. Iris, anyaya ti araramidam. Ni Lola mat. Damagan nyo pa ilaang. Kikitaan nyo lang arudan agar-aramidak iti assignment ko. Ay, napan ka nag-eskwela, wano saan? Napanak isungarod nga aramidak da ito assignment ko. Kat, nangalam iti kwarta abalon mo. Jakto pa'y nagbalon iti kwarta. Apay nga ron anapukaw kano jay talugasot, akwarta ni nanang mo, ijarabaw ti cabinet na. Ammo kuno asino ti agal-ala, Lola. Ay, agpadatan sa iti suspitsa. Ni tatang. Kunakon kag, agpadpadata talaga. Hanggang, nangusaran na nga ta, iti inala na akwarta. Nangabakak, pare. Nangabakak. Ay, agasam man dahi ta 5,000 na pangabakan, paray. Sana kang sardang. Mariknak adumakkel pa iti kwarta. Una, paray. Isong agtaya ka lata, paray. Kasla ni katugaga man di lumabas dito entew. Ay sus, nakita naksamtan. Ay, kakumlip ka na, paray. Ilimang mo rita rupam. Di nga ta nakita. Nay, nakalapas ay. Dajay. Anya nga tati naramin na iti peryaan. Nakisugal nga ta. Talaga ka di ani atong di nakita yu ijay peryaan, nanang. Ay talaga nga iso. Uray naglemang. Nabigbig ko lata. Ta brush up di buok nga. Lukas na.
Mapmapan ijay peryaan ni atong ang makisugsugal. Nalawag akasta anak ko. Kan nalawag mat nga rod, nga iso ti kupit kanya. Apay, agdua-dua ka pa'y laang. Ay, kinupit naman ng lugasot ko nanang. Ay, saan mo arwamon ako pitan na ka, jay manugal nga sawam. Kasabulak ti kanayunan nga ebidensya nanang. Babaan day ito na panunot ko awagas. Ayan ni nanang mo. Aday di selekyo. Bakit? Ada akon. Anya ti masida? 1,000, Ne. 5, 2,000. Agbilbilang mo ni bakit iti kwarta. Nagadupa ti bilbilangan na. Ay agasan, sagsasangaribo. Ha. Ay, dayta. Nalpas na nabinilang. Indulay na iti pandagtipungan na. Amo kon ti pangalaak. Mapahanak man pa iti kusina. Nakaluto ka gaya man bakit? Uy na, nagluto ako. Taamok amabisin ka no sumangpat ka. Ay, uwin, mabisina. Ay, karne ko naman ti sidahin. Kasla ado ti kwartam ita, bakit? Napanak nagloan ijay ili. Ay, bangantay nga rutin. Ay, abantan ti anak ta. Ay, maturog ka din, bakit? Katun tanirabin. Apay, awan good night kiss ko mutay. Good night kiss. Uy. Ay na, nagsamitin a kiss day jay. O, apa nakaragrag sa kainan. Gaputa kinis na. Maturog tan. Maturog ka na. Twinkle, twinkle, little star, Ni, how I... anya day takan kanta. Ah, kano kasi ti pang paturog ka kanta? Ay na, saan na ko nakantaan, ta makaturog aklat na. Itaak lang aglaylo, iparit mao. Twinkle, twinkle, little star. Agtal na ka ko na ni. Kadi, agtal na. Alang, agidakan, ta maturog kamutan. Rabiin. Inayad, kapag karaya mo ti imak iti pandag tipungan ni bakit. Tapno di na madlaw ang maala ti kwarta. Ina, sagsasangaribo ko naman. Aday ta. Uy, makarkarawa ko dyan ako pinakwarta. Inutak aguyudun. Atong! Nakarain ka bakit? Ha? Ibatam day ta kwarta. Kwarta nga. Awan mo. Anya nga awan? Inutam agoy-guyudan jay kwarta dito'y pandag tipungan ko. Agtagtagainap ka bakit? Ibatam mo no kayat mo apot dakday taimam. Apay day ta igam mo ako chilyo. Inasak daytoy. Ha? Natadam daytoy tapno amom. Anya, kayat mun sa apada. Ay, ibatakon. Ay, anya ka mo tayo. Kaya't mo tinapot din ti imak. Wan, tapno saan kan nga agkupkupit, salbag ka. Yung kaidulin ni Jay kusina ti kutsilyaw. Agnerbyusak pa din. Agkupit ka pa'y? Ay, sana. Ikarik ba kahit? Agbiro kakmutin iti pagtrabahuak. Tapno adda kwartak. Kat liblibasan ti kwartam. Misis mo, kupitam? Anya kalakit din nga asawa? Napanan ti konsensyang? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.